Members of the Duhawma, Some. Speaker Kalome. Keni the PM Legislature Party chuan. Voina kan resolution he namthil niya kan poma. Party ang emo. In beina ne ma vote zon na ne ma manchia kan ngai lova. Lungrol taka kan pastura kan ngaya. Then run move to kan Home Minister Zom Takhan. Achin chuakin kan fiat atana tool ang zong song kha nal tak main aron sop chuak poka achunga lom thu kan soidua amaro chu hetiang thil te lo om ta ka hi chuan enge mohan soita ila India Sarkar Central Sarkar le Mizoram rim kanin lai chin na hi nam ang atanga kan thir hian serious taka kan ngai to ho hi awatul ta em trul zel don ang le mai ti hi kan soidua sang ni som pali parliamentary election kan nei don chowa khan India ramare tak roll on rail to ani boka congress pai thak du na kha India ram puma khan asang viawa mitam takin pumodia chunga beise na nein an thir ani tiswan Prime Minister Lomlu ani pokhan swearing in a telve turkan kay pominon soma kazuk telve nge tichuan an NDA at po telve turin min soma an manifesto ten aulate kan han ena campaign lai chuan eng po hi kan soi thina thanem kan ngaya amaro chu polo sarkar la India constitution noya sarkar turan ni Thalo tak chuan thilan tilawang ti in pumodia sarkar thar kha lo troi om ve kha tha in kan thria ZNP kan ni lai khan ti chuan NDA apo khan kan han om ve ren ron ani amaro chu hun rei lo te thil alo dang lam chowa kumni po thin ma khan UCC hello ritani khata khan arida itoni India rampuma ahir noi to tiyan han withdraw le adai ta wangwanga chuna lo tharle ta dewa tin Union Minister Human Resources Development changtu Ramsankar Katheria Khanin India ram education he Hindu sa komilin kan siam don ani kan saffronize don ani ti khapuang top mai boka India rama educational institution lian zwala a ho tulok kha an thaka an mani mi an ideology pom tu te kha an lualan tir chauta mal boka khang te khan lau na riru minron petrana tin kan foreign contribution mimalte NGO tele ko frantenge poina kan don thin te kha minanti top saka yoga day te rampuma minan mantira Mizoram ko try to committee ten to chua hial an siam ta an sarkar chuan constitution noi tho turan nia anaw lang hen ti tak lawang tia kan lo ri na kha an ni meu don lo an ti tak du zel mai ani ti kha lo lan ta ka wangin an tho ho na huang NDA khan keni chu telve reng rem chang kan hriat tak lo awangin kanin withdraw ta tichuan katatang khan kanin la rang ta ani chuminwa chuan citizenship amendment ten min han nuai le soitam ngai lovin kati lai bo ruak kha kan hria tin tu nai hian pu speaker Times of India nikum August ni som pathum kanen chuan Constitution Drafting Committee and din ti thu achuangani India Constitution he rewrite siam thanle tumin Drafting Committee and dina an report da chuan phek som thum pahni a oma ta chuan Muslim le Christian te hi voting right nei to lo turin vote nei to lo turin mintia common citizenship te na right an enjoy ang ero chula enjoy ve chau turin min tiani ti te kha Times of India mewa hian
ron zia anita a heng te poi kan ngai ven tlan atul le maya India rama hian lungoi taka ompo tumila ati le thei don lo emani o ti mai turin boru akhi a om ani ti chuan new minute antia khanin UP Minister Sanjay Nishat Khan tun naya hindi mangdu lo zong zong su foreign ranga India nga India ram chu san vek ro se te kha antile tuara tiang chuan ya chu wang chuan anti em lo kan rin Jammu and Kashmir in a special provision an nei an du article 370 te po an pai talop mai zela chu wang chuan po speaker kan special provision 371 z po hi min pai sak ve the ni 370 an pai thei chuan 371 z an pai thei lo na kha om reng lova BJP sarkar na nuai hian kan ram le nam hi a him lo ti hi a chiang khopin ke chu ka ria a 371 z kan soi thina a ro puya 371 z kan nei theina tur hian kan thei top kan chu atlanga pulal deng ate nupa Londona Christmas pangle tura an hondon mazan thleng khan 371 z hi kan buai puya zan tai reka Home Minister Chawana Bangla te pudeng nen kara khan kalate zak ani thil buai pui hian 371 z hian Mizoram India dan lo om to sa te huap lovang tian ya wangin India ram dan Mizoram khati lai lo om to kha alis kan nei si lova so wang chuan pudeng khan azaw lutuk e mai eng nge dan lo om to sa kan si lova tin chu ba ka state kan ni an puan ma le tunin kara hian central dan hi Mizoram an introduce treu man boka a him lo ani titlata chumene wang chuan Home Minister hnenah khan min tira ani chuan central dan Mizoram enforce or make list coming hon tira kan han en howa poi om khan kan hrilem lova lo poi ta chu Indian Forest Act te hi lo object ni chang kha kan hrilova tu nuwa en kan rama central sarkar in forest ramzau tak thuan nei ta te hi alo poi to te lul nen kan lo hrilova tin Home Minister khan state in ni male tunin kara hian central dan engma adang kanda bel lovang ti hi house statement ka soyang atia ti chuan pudeng khalung oi ta ni khatianga theitop so he 371 z hi kan lo sual chuat tlan kha ani a alu ema ama ro chu to na kan sarkar from mek ang nuai hi chuan a him lovang ti hi ke chu ka lawani 370 an payatang hian a lau thon om to tak zetin ka ria a so wangin atopa kan soidu chu post speaker kan ram le nam chungcha ngai chuan lungrual takistan kan nei hi a thamange o ka ti a cia chungcha nga depo kan house leader zom takle kan MP zom takina thalo anti zia an soi kan ria a kan ngai tha a ma se atak alo then chuan an vote puile tamaya chu NDA member ani wang hi ani kan tilo thelo jep thu om lova tual tro party kan ni nei kan man tang kai tha ka ti a kan zalen nahi hum him tengu a ai suwa zirin athua zirin zalen takin central sarkar chu kan thopuyanga kan du lo zong an tia chuan kan do thei tur ni chu tiang tur chuan voina kan sarkar le kan ruling party ngai po hi tun hi chu NDA tanga an in withdraw hi ahun ve ta hle ani lom ni ti ve ngam to se a thamang o ka ti do ni ka thin lung tak tak ani chu wang chuan he tual tro party kan ni na tu e mo thun wai om lowa in kheng bet lowa kan om theina kan zalen na hi i lo teng u kan ram le nam tan hian apoi mo zel don ani ti hi ka he voina kan resolution hian min ngai tu tir view maya chu wang chuan chu tiang ri ru te po chu kan put tharnam te po mang tai na a thavia vin karinga kan resolution hi lungrual ka kan pass lan kan du a kan thop ani kalome